Hello guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Dia magdilaku tutorial bang dari in pag-download nyo yung pag-download nyo sa site na YouTube. Yung pag butang nyo siyang password then mapakai nyo siya application ini UAG ini. Oke, panagnaan sa away ko na ito ay nakalapay dili na subscribe, like, comment bang dia mga di nyo kaingatan bin kamu rin tong comment na video sa kumingat sambungan bang ko kaingatan na inangon kurakan nyo. Oke, kaya manto kita semud na kita Play Store, semud pa Play Store ini download nyo ayun Archivo ini. Nah ini download na siya muna, download ini. Oke, usah itu bang nyubus nama download untuk kamu pa YouTube. Oke, dari YouTube semua mantu. Nah dan deh oke, so pamer ini download semua kamu mampu mau sekarang di kedua tangan linknya. Oke, more na isab nah ya linknya kalau nyerendi suruh link ini tagaranta. Oke, main link guys. I download anyway. Takaran teh mau bos. Mainin lagi guys. Ngan naman mag-ilog. Oke, dia ubus tanah download. Magpina kamu suruh nyo sa direct DND atau power nyo na bang ako pagawang pinajaran di. Oke, semua kita mari application Archivo ini sudah lakukan kan folder download itu saya nak kau ayarin. Oke, nah ayari sharing di ini press new usah tuh extract ya. Dan di ampanya ibutangin password biutang kwa video biutangin password dan down. Oke, ini si budak uno shit kita nanjain passwordnya biutang kwa video dan ini butangkan ya. Oke, dan di suksesnya saya dari sana ke utang. Mungkin ini pindah untuk siya file baton dito tayo utang VIP no na inangan ta pwede doaing. Oke, itu cut utang trendy is na yun na siya rin indanan yun ini guys. Indanan yun siyang file ini indanan siya. Oke, usap to pakonta suruh tayo application lagi. Ini doang bagian. Oke, usap tuh biarin ini magpasok kita mari. Oke, Play Store menu. Terus itu
load asset, siapkan di download mo dua cara siya magkuhan dua on siya ini tekanin logo memori yon dan doon manjari sa bangka aku maksudnya ni cellphone ko so sa aku dan dia download mo oke deh ayari pagkali mari dan di sub export backup ini nah dan di lagun tanah yang jauh tanah simpel kain ako na tanah kabutang ini lagun ta download kaya rin nah yari isang gali oke yari na siya nakabo na siya maraplaw yaway pa siya nakabutang din di meron pagutang kanya oke semua na siya kau malit ang menu kanya load asset import di siya nakabutang nga import nah yari na siya rin di import oke guys di tutup dan tinajan video tanyo kita di Tuhan next video. Assalamualaikum kan kataan